wa uteti riu ndia tuigire horo wa maundu mekuo mathiete na mbere muthenya wa gatatu kana mweri 8 wa gatatu ukoragwo wi muthenya wa kuririkana atumia thi yothe kana muthenya wa atumia gukungwira atumia thi yothe no kuringana na uthuthuria wikitwo atumia nio matungagio ngero iria nyingi muno cia kimucie na kuhahamwo muthenya twariririe no mwe wa andu aria makoragwo makirumboyania kana makihuranira ihoto cia atumia makiria cia kugiria mahahamwo kimwiri mahurwo bara kana ona maundu maria mothe makoragwo magikwo akoragwo na gikundi giake na ni umwe wa aria mathuritwo kana nominees akuheo kiheo gitagwo Zuri Awards kiria ndirakwirire kana gukwirite rucini Royal Media Services ni media partner kahinda ka miaka 7 mithiru etagwo Wambui wa Ciana kuma kuria kundu itagwo Nyeri County eke tukorwo na mandirect tuthikiririe na ningwenda wi muciari kana wi mundu uria uheagwo wi caregiver kana wi guardian kana hare hothe ukoragwo njiririo ngimenyerera mwana waku njiririo ngimenya mwana waku ni muhahame njiririo ngimenya mathina maria mothe magikorwo magitungio mwana waku ringi utekumenya ugikorwo na kiuria kana woni ndumira guku thiini wa studio namba itu SMS ni 2288 twi Facebook live no thi hara njuraga wa githiji Facebook na watu makiuria giaku kana woni waku kana ugacira gothe tungigeraga kugitira ciana citu nituguteithania haha thiini wa studio kwa hana tia Wambui wa Ciana gutiri na uru yes na nwagithio ni andu anyiri othe kijumura na dimacokerie ngatho ni undu wa wendi wao munene manyonirie na support yao hari mwiroreri witu uri otanjui njitagwo Anne Wambui wa Gaceke kana Wambui wa Ciana kuma kuria Nyeri County Rware yes na wajira kwanyu ni haria majengo majengo ndio na witemere ngona Blue Valley na ngona mwena ria ngona Kingongo kudu igigwa ndemugeni muno nakuo ni mako mono matura maku kuu ni kuo gwitu ri mucii na ndikuo ciareirwo kuu ni kuo njiareirwo kuu ni kuo ndereirwo na no kuo ndiraikara thaici kwanza hau wagweta Kingongo hau niho njikaraga na ngeithie muno andu a Kingongo na andu a center cia Kingongo aria magwaga every day ndina mbeca kana itari na gukurira majengo ndigucia maisha mari mahuthu not easy ti maisha mahuthu no tugaga mwana ni uria we ukumuonia amanke si amanke du uria mwana agukura onaga niguo agakorwo muturire-ini na njuge ati gukurira majengo tikuga ati maisha maku magakorwo mahana uguo ni njarirwo majengo ngarererwo kuo na andu angi tuwi na magatuika andu anene nginya bururi-ini uyu witu no tugaga ati weta muciarire ni temirire kuoyaga guteithiriria mwana ucio waku fine ti environment area iragwo the best no kwiragwo atirire mucara na mukunduri akundukaga utake kogwo geria kurora mwana waku ri company yake ni iriku tutige gwetha muno mbeca turiganirwo ni twana tutu turethera menya kumenya mwana waku ri murata wake wa mbere no ta weri twika the first friend of your child hindi wiku majengo muri anini kuri o maundu muonaga no mutiamenya ringi ni kuhahamwo murahahamwo mutiamenyaga ni violence kana ni GBV kana ni SGBV no uririkane hi mamundu mamwe mwagereire no kiga tondu rio mutie na hinya riu ni hotete kumenya no kamenya na nikio wambiririe gikundi gia kia Neema gitumi kia nyende kwambiriria gikundi kia Neema being raised kana ngurire thiini wa itura tari uretagwo ria kia wara majengo witamire tugwitaga slums area na juga east or west home is the best ku ni kwa mushi no ni donaga maundu maingi ciana ciekagwo that is abuse child abuse but tundu ndakirio mwana ri ndiamenyaga ati guku ni guthukagio kwa mwana ukona mwana ni aripwo kana ni atwika tuga gukorwo violated mwana ucio ni atwika abused but no action is taken mwana ucio datoro medical cover mwana ucio ndetherwo justice mwana ucio agukura ena emotion yoyo so later egokorwo like it's normal na nikuona later agutwika prostitute because ni undu amenyerire ati kuhumwo kimwirire no ta kuria irio kogwo ucio ni undu wakurire like ni undu ukoragwo ho na nikyo kwana mwana ucio aneneha wo gutura ugaga ni arogiro ni akire but it is something yakurire kuma ario munini na agakorwo aru ni athi hare gutuka prostitute na nikyo hakinyire handu ngiuga sheigana ni sheigana ngiambia Neema GBV Rescue Center nigetha ndigakorwo na kironda kiu gia kugatri hari kana kangi itowi karahitukira maria ndonire treketuke tondu wagwetwo horo wa ciana na twagwetwo horo wa slums ru SGBV direct to slamu-ini iginya kuria tureciria ciana citu ci safe mathukuru-ini nginya mathibitari-ini micini itu kanitha-ini ni uria ndingira mwiroreri witu ni ati ihinda riri turi tiriria twari nyita mwana waku no mwende no murere na njira iria yagirire
tiga kuhanga muno ukariganirwo ni mwana waku na ndugetikie mundu wothe na mwana waku tiga gwitikia ati your brother tiga gwitikia mwalimu tundu ru tugite ati I remember during covid ashari ne matitaga muno makauga washiana ciana ici nicicoke cukuru cicokerio alimu goria ciaria cio atiriri when I was doing mentorship kana poor parental guidance goria mushari ucio atiriri mwana ni waku we kana ni wa mwalimu kazira ni wakwa ino ni maikarire mucii muno ni aragia ni arurire ni akiri atia ugo niguo mwalimu akoragwo reke ithuothe tunyitane moko tuhote kurize kana gaka ta njira atiriri ciana ihahamagwo forms of abuse sexual whatever the form iriko abuse not only sexual kuri kindu tutaga emotional abuse kuri physical abuse kuri kuhura ungihura mwana atore ena kironda anene hawone akuraga weta muciari that is physical abuse twashoka ru tugokene ire iguru fiu niyo turamita sexual abuse na sexual abuse guteithia gwire atiriri ndiraumana na kuja irauma kuri andu aya your friend luta your wife re ni friends ciaku friends icio ciaku nicio cioikana gaka gaku wega tondu ni magiokaga gucera gwaku kogwa kana gaka gatikuona oyu friend yaku tari stranger so that mwana uyu ni agukorwo agitikia murata uyu waku so the first perpetrators ni arata relatives aria mugioka get together mwana ni agitigira cousin or brother ni agitigira uncle those are the most perpetrators aria tuonete kurigana na strategy ria ikitu for now na kaigiru no igwa ni horo wa trust yes trust na rige mwana doi na mwana akahenio mwana koragwo very innocent the child is very innocent but where ni utekete nona if kiria kihingukaga uguo uhingurite uguo to your child at anybody anyhowly can come and dirikanaga tene tukirerwo ri aciari tu ni matwiraga atiriri ndirenda mutwarane na ng'ania thiriti ya ng'ania etugo akoraga uguo niki tondu ni amenyaga tabia ciaku ta mwana wake na tabia cio riongi but now mwana ni akwira atiri mami leo sitaki kwenda church tunaenda basha sawa nitaacha kifungua place fulani na dige transport wonia mwana ucio atia no ekeoria kwenda ndore na responsibility ya kurera mwana uyu wakamira tukite tondu heke nduke kizungu mkuti tukwariria make kigio ciro wa relative ama cousins na kiri peke ndi uri atiriri emotional abuse ni riko tondu wajira hena physical twamenya ni kuhura so twamenya sexual ni kuhamwo kimwiri nya kuhuta hutio ni sexual yes emotional ni riko emotional na nio it affects that child up to the age of area tugaga third class affectaga na nikyo ndikehera meciria-ini na nikyo wonaga rita twana tutuka gu commit suicide ugagetiriri aranenehire auriria kinya miaka 30 eciria kwiruta muoyo tondu nirio kiundu kiu kirafirire for example rira mwarugama hau mwambia kuona pornography na your wife or even your friend what are you trying to show that baby iyo kitu ikumugia hakiri-ini ginya ndagu practice that thing that is emotional abuse rira mwarwa hau ta family kwiragwo ikombe cire hamwe citiaga gukongorania fine no nginya mukomorania ciana ire hau that is emotional abuse kana kauga guthi cukuru and the time I realized that a child ni agereire emotional abuse ni rira ndathi cukuru kana rira I'm doing mentorship for the children ngamwira draw for me your mom and draw for me your dad akandorera ringi dad kadoti akandorera mom uria agiukaga reason the father is there abusing the mom iyo kitu ina affect yo mtoto na ni kuona mwana ucio if is a boy agukura oe athuri no bara kogwa gutura aruaga na mutumia wake okorwo ni kairitu gagukura ko ya tini ndikahika wira wakwa no kuhuru and that's called emotional abuse and it is the worst haya ciana ici cia abuse ori ni mucithomithagia kuhota kwiaria tondu ruga gucoka nigekerwo ni mundu raka abuse ria tiriri ndukanauge kana ndire kuguragira kina kana ndire gwikagira ona mwana ucio tungiriria rais ni abuse naigwa ni the children's home kana rescue center itawa Neema JBV rescue center tugaga the best interest of the child first tukaba kuhuria kana kau tondu menya kana kau kari magerio-ini wa mbere no koragwo nigetha hage evidence kana witness kogwo twamba tukahuria kana kau tugakaiga rescue center ini itu from there tugagatwara medication twaika medication nigetha hagikorwo na ki evidence yondo no ekikire tugacoka tukauga atiriri mwana uyu ni afatie kindu gitagwo counseling nigetha abe ahir kironda kia ngoro agicoka kuhir kiria kingi physically ahir kiria kiri ngoro ri ni akuhota ku open up
na uge what happened up to the end. Kuma hau tugeka kindu gitagwo justice. Na ndio acokaga akona justice. Na gatora igoti-ini. Na gatora igoti-ini. Haya, urakora atiriri, ciana nyingi irarutwo pornography. Ni ciana iria ngoro ciao, cousins. Taruma cousins moka ide kwena get together kuuri. Muciari gwika atia? Muciari ko ataja kumenyerera mwana wake. That is ocean undu tuturaga. Tondoko ni maundu macio mandu agimari. Mwana agirie kumenya kuma kwi muciari. No neno ya cousins. Weta muciari ri ni ndika my daughter getagwo promise. Nikuhota kumenya atiriri promise wakwa ri endete ki akiri kids. Mwana wa my cousin ni uri ungiri tugere getagwo Mwas kana Sky. Tugetirire kana whatever the name of my daughter's cousin. Tugetirire ucio endete ki endete kuona pornography gwabahuria kau. Tondu kwiragwo mundu aba kweheria kiwaru kiria gikwotia gibuthu gitigabuthie icingi tukwamba weherie weta muciari uramenya kana kamwe kanyu ka bari cianyu niko koru ambe okahurie tondu waga gukahuria ga guthukia icingi ciothe koguo wambe weheria gaka koru ukamente ukahi nigetha ugacokia kuria yangi failure to that tondu mathia hara makanyitana inyuo mari yothe we uri riko we na uri kuria ugithinja mburi koguo tona tutu turi hamwe na kiria magukorwo makiririria ndurimenya no urimenya ata wamenya mwana waku na wamenya mwana wa uri ungi na muciari amenya wa uri ungi nigetha muhote kweheria kau koru mukamente mugeka cancel nigetha gatigathukie tutu tungi ni kuru it's let us tell parents tikwega na mwana ataruma kuhinga cukuru ni maguka mwana ukia kwire atire mam ni ndirenda cukuru iyo ndaguthaitha muciari ndukambia kumwira ni roni ndiroire ndukambia kumwira ni basari ndirakuoeire ikarathi na mwana ucio ugutu ikarite nawe umurie niki kurathire na mwana ucio ahota gukumburira wone nima ndikwenda gucokia mwana ucio cukuru ni mona maundu maria nginya marokira thiku ici atumia na atumia twana maundu mau mabagia cukuru-ini. I'm sorry to say this but it is the reality. Trogire rutu arageshara ruku maundu maya mabagia cukuru-ini. Mama lesbianism na yes mabagia cukuru especially high school especially borders. So muciari mwana okakwira ati ni ndirenda cukuru iyo kindiro ndu ucio ndukaoe no huthu umenye gitumi and be a whistleblower guteithia turia tungi twingi. Kenya bethoma imwe cia ndumiriri rathi na mbere gutuma ukuthindi wa studio na baito SMS ukuthindi wa studio ni 22 twina waboi wa ciana gukuthindi wa studio na ni umwe wari amathuritwo kana makuheo ngerenwa ya kurutaira mwega wa guteithiriria ciana kumana na mathina maya ma SGBV kana kuhahamwo kimwiri njoroge geithia waboi ciana geithia waboi wa ciana muno na umwire ni ageragia muno na ni eguthi kuraihu ni maina fundi wa kurutwo kimahuri. Thank you kimahuri no wakuo nai haya njoroge help rescue a child around 7 years living with mentally disturbed parents. Rather advise on way forwards considering the parents are very loving and protective but then the future of this girl could be at stake. Awathia gati aciari ngi mena wathe na ni wathe wa kimeciria na mwana wa miaka 7 riu tau tungimwikatia to ciore ni ndikamwe mamu wao ni mentor. They were born when they are twins kamugage pass and the mom is mentor to rescue kaukamwe kare gwitu children's home and the baby is doing well but what happens toduruka ukana kare 7 years ni wega gukera atiriri mamu wanyu ni uyu na arwarite o no no akwendete no ni mamu wa ni mamu wanyu never deny na also niwega muciari ucio ona keri eko ruta ucio witu ni twa mutwarire rehab nigetha tikuga ati noko ni mentor ndangitritwo ni hari level treatagwo na magacoka makareduce but for the kid eko counseling nero this is your parent. Haya hekiuria kende ngokuria sexual gender based violence SGBV neri mithemba mingi kana neri forms nyingi muno mwana ngimenya atia tiko nyitwa ikigoro ni muthuri kana anko yake niko hamo kimwiri na eguthomithia atia ku report kuri aciari kana authority. Rutarire ndirathomithia twana twakure children's home kana kuri gikundi tukoragwo nako gikoragwo kieni gitagwo children protection CP group ni twikaga empowerment to the children to the community na ginya kanitha-ini tukamera risk kana challenges kana njira iria cingihuthika kuona mwana ucio ni arahuhumwo kimwiri ni mwana ucio ni akoragwo na denial mwana urari so jovial
mwana rokaga waingira nyumba yu as the daddy nyarakurugagira but ru nya withdraw mwana uraturaga are so jovial in the house ginya kuma ja dareda. There is a problem. Mwana rege ni boy. I have a scenario where muiretu wa wera a violataga a 4-year-old boy. Oh God. And that's why we are saying na nijiraga shari muno. It's good to have house girls or domestic managers. But what is your role? Asho ni help. Ni guteithiriria. Your part is the biggest. Muiretu ucio ahomaga kana a violataga kana kauga 4 years. Mekaga sure daikome kana getu gikomaga daikomini ni amekaga sure ni aruta bra everything to sleep with that baby. So during Christmas muiretu dauke horutha inoke kogwa kana gaka gaguthi hari nyina nyina ke ore the house girl what auntie ana ekaga nigetha konetoro so that the time the mother realized what if this mother ni akoragwa hau na mwana ucio makaranirio ugo turaraniria angiamwirire tene mam unajua auntie tunafanyanga hivi the baby will say it innocently na gukorwa agikwira ona ndagukorwa agikwira ni uru doi agukwira innocently and that's what they do to me ni no gwira maundu maingi ciana cinjiraga na ciari matiui that baby agukorwa akira nyina innocently na nyina rukuma hau nira gukorwa agikatia akioya responsibility no ithu ni twaregire responsibility citu iyo ni njira ya abuse njira ingi kuhutio ciana kuhutio na ni njira kuri rwimbo ndutaga ciana these are my private parts tell the children which are my private muonie these are my private parts nobody should see them, nobody should touch them tia kumwira haha mwire the reality of the private parts nigetha mwana ucio riri akahutio ginya ni mwalimu ginya kahe nigafatie kwirwo which are the private parts nigetha ona riria karathambio kana riria marathi ginya swimu ni kare menyaga this my private parts na ni kare menyaga kwi guthambio na kuhutio yes nayo niyo njira iria turorira ndurenda aciari amen gurira twana twaku sanitary towel nigetha oni atiriri so my father cares so there is this responsibility sanitary kana gukorwo na menstrual periods is not a crime. It's a natural occurrence. So tara thia akioro koguo mwiri tu gukorwo agone my daughter gukorwo ena periods it is something normal and I should assist her ona ngijira tuthie daddy tuingie hapa ninunue kama ne bia akegurira no kamuonia it's not a crime. It's not. Tondu wamuonia wa muhitha kimwana kingi kiana kuu uguo kimaramari gikuhuthira kau kuthondeka mbeca na kukoma na mwarigu and that's what's happening. Hai shida no iroka Wambui, happy for what you are doing. Onena ni sawa umoja. Unaweza uliza Wambui washiana ka akona job opportunity. Niona ti job opportunity ni utaithio racaria. Ni utaithio no wega ndiki ne vision yaranyonera. Yes. Because direct guy in the next 3 or 5 years to come every county that has high risk ya SGBV no gukorwo na rescue center. Na ni ndiraki hoya partners. No wageithio ni andu akwanyu. Gitao Martin wa Blue Valley. Ucio tikuraihu na kwanyu. Kugana rundu ndajia komenya ndejeru matura makwa nyiru ndiramamenya. Haya, I would like to advise about lesbianism. I'm 17 years old. I'm not attracted to boys. Mi napenda tu madem. It was caused by the previous heartbreak. That is no na maundu maria turaririria ena miaka 17 na ringi undu ucio ti ndu rambirie kangionire mundu wa gukariria ri iyo kitu ingeisha na taruri noigwa ari na a relationship aki heartbreak rusa at 17 years aki heartbreak kwa kironda kiure kirio thini up to date no na tutingimwira ni ehitie kana ni ekite uru kana ni ekite wega ni arafatara gukora tarani ndageta ko to advice araiga ni go advice ndageto advice kiria geka ni gutwira ratwira tumugerie gacira ka ugu araigua na tumuonie gacira ka uri ngiaroya no ko ni kega kana ni koru kana ti kega ahote gutua matua mega tondu ma matua ratua na no ratua ni tondu wa bitterness but thank you so much for sharing with us your story ndo ratwira ritwa riaku ha mundu kakajira atiriri ni ukoraga mundu eka giko gya kuhahama kimwiri neighbors kana family members a muthuri ucio kana a the perpetrator makigeria go protect the perpetrator. Yes. Na nichogothi ko rescue na perpetrator re athi kunyito. I remember where children officer Madam Caro makoragwo ginya na fanga mena ginya thigari
mundu ucio akihithwo. So akikorwo ni mwamuhitha ri ena right kana ni akuigwa I can do it again and again and again. Kwa ni ndingiuria community reke tuhote guteithia angikorwo kiwaru ni kiuru na riria mundu ucio anyitwo ri tiguthurwo athi guteithio ni aheo justice tondu na kuria gutoro prison ri ni aguthi kungaido erwa atiriri what you are doing it's bad but you can do this. Yes. Please. How can I blow the whistle? I'm a guardian na thukuru ria ngoragwo na ndikomigweta tondu ni airetu anjira thukuru ya airetu na nigukuonia tondu message ino ningumi save we ni guardian kou no ku thukuru ya twaraga ciana wakani ureko wa lesbianism tondu thukuru ya airetu na yeguma muno. How can you whistle blow? I would like to connect with her. That is something we want to do it. Wage jonire ni Mama Hope wa haria Mama Hope Salon haria Nyeri. Mama Hope, thank you. Nikenya benyone ka tabaya gaka ukoragwo nako. Gatabaya gaka kandikitwo Stop SGBV, stop sexual gender based violence against children. Na children ne both sides, boys and girls. Gatabaya gaka ndikwendia wendagia. Nyendagia gatabaya gaka nigetha ngahota kuona sustainability ya nyumba ire njigaga twana, ngahota kuona kamutu ko school fees na ngahota kuriha nyumba because that house it's rental. But I'm looking for well wishers, partners, moke to partner tuhota gwaka muci munene tondu njugaga wira ndingihota day wika no ginya jethe partners. Asante. Ha twina Kamau na nwe Kamau no wone aigirire. Tondu mani maundu megoreka. Na nwe no akorwo partner all the ishi. Nwe ngai. Na njira nyingi. Wabui wa ciana. Uyu. Uhoro. Timuru. Ndakena na gukuona. Ona ni ndakena muno. Ona twana tuingi. Ndina twana tuingi. Karia kanini kare 1 year 3 months kana kau gatigitwo nyumba for almost 7 days, no food no water. Kare na thina na njokerie names andu mamwe kuria Nyeri names na Dr. John tondu niyo moire murigo ucio wa guthondekithia kana kau mena Auntie Caro na mwana ucio thaa ici turamwikia baby walker-ini agathie ndingikuonia mbica iyo kundu urathi ndagitari akuragie Wambui wina kiongo kiega ngamwira agikorwo kana gaka gatina kwa nyumba akiaga gya kuria na gya kunyua ri kangikuata kari thibitari and the baby now is fine. Mwisho rogoreirie kiani kia maundu maya ureka. Maundu maya ndirenda kuga onokorwo ndiguthira let us reduce na njuge ati ni ndiretha partners tuhote kuruta wira uyu hamwe tuhote guteithia ciana ici tondu tikuga ati twitu ni ngai tuhakite igakorwo citiragerera magerio-ini ta mau ndina champions marutaga wira ucio twana turia twana hohomwo na niguo nguraga my brother kamwe kana hohomwo ni ithe biological father Fafa mugaciari timureri biological father no gakenera ngai tondu mwana ucio she is my champion. Niguo ngacifu already atia o magana meri so pesa iratu mwoko twina pay bill na twina M-Pesa tugetuhe nigetha tugikira no utume M-Pesa that is 0700 280 172 shokera 0700 280 172 na no wikie pay bill namba itu niyo ya Neema GBV Rescue Center. Pay bill number ni 40 737 account number wikire Neema. Wateithia twana tu ti Wambui wa ciana wateithia no ni twana tuingi wateithia na twaku ndui tugateithikira ku ni mbegu ire wahanda hari tutu. Thank you very much. Tumana mundu gwitwo Wambui wa ciana ni wakuma kuria kundu gitagwo county ya Nyeri na no igwa maundu maria mareka no reke twiyurie katwagite mitugo ati no tuhame ciana citu iria twiciarire ati ciana we wikazi ni we yankonda kunengera kairi tugakwa gatigikara na thayo tondu wi hau turekerie hau muthiri Friday ndikwenda kuhiukirwo no ni twacenjie tugarure mitugo itu ona kuria na ndu mararuta wira uyu ona ithu ni twikunye tutiga mitugo miuru hau ni tugutiria tafari itu muthenya wa muthi na thengi muno ni wikarana na Kamau. Wambui wacoka Nyeri ungeithaniria muno ni ngugeithania muno na njokerie Zuria Award ngatho muno tondu no marakihire platform ino na kuona wira uria njikaga no ngauga
niguo ngetetera naguo matu-ini na nwagithio ni Pami wa Cave na Rawa wa Citizen na andu real estate na Duncan Maina wa Mathenge ndamu na DMM na DCC witu by the it's good to salute these people ni muronire gwitu niko kuratongoretie na drug abuse ru ni thuturathi tuthiete thi thank you so much nyere yothe haria yaruma rware ndacokia ngatho inyonyo inyuothe asante jaga ukai mathane makinya